Uba bancai marbanyang ublalong utrai snong napo ke Jylla Meghalaya. Ulayo ban Wanrah eka Vision Springs Foundations VSF napo New Delhi kepadon ringkat lang maka World Vision International kepadon hapo United Kingdom banyarap eki kena pule kepadon hapo ke snong Mawsynram nadu ke arta ke Mawsynram hadu kat prasnem Lyngba ke free eyes checks of scam Lyngba ke nega program layo ban pendep daga bashim ya ke jingjurip bat pet benya Shaman la iwe hapring ki kena pule jong barok ki school baper jong ka sorkar Jylla ki bodan hapo ka snong Mawsynram kentup nadu ka school Reverend JJM Nichols Royce LP and UP Primary School ka Saints Khasi LP and UP Primary School ka Saints Francis Xavier School Komju lembat ka Mawsynram Higher Secondary School Hadin baliyo ban pendep ya gini ki school layo ru bandrung hapo ki arteli ki residential school kum ka Jawaharlal Navodaya Vidhalaya JNV kepadon hapo ka snong Mawsynram mat kawe kepadon hapo ka snong Mawplang lasdang ye kene ke free eyes checks of scam nadu ka khalai trik jong nu bnai nai wing pelayor wan pendep haka khandriu trik mentau bnai bat la shim mi jingken kulum jong barolang naki khana pule juki school baper pelayo jingrap balakot kumba sipojar kharwe ngut ki khana school pelayo ye jing sumar halor ki khmat jongki. My name is Wanrah. I'm studying in class 7 in JNV Mawsynram School. I have my eyes paining and after my eyes check up, I feel better with my eyes spectacle with Vision Spring and Chan Trust. Thank you. Kadang cuma ada wanita saksian, macam masa ada mau lada, pilih ada JNV Mawsynram, naduk bang asyong, naduk bang pulih hanya klasik, ham yo ipha kemat, naduk bang ada yo kini kemat, akan yo ipha, kublai shibun Vision Spring and Mehar Chan Trust.